Weh, mana itu Mantri Oro? Kita mau cari di Gorontalo pangana Mantri Oro. Mana itu Mantri Oro? Oh no! Weh, ngana pe muka sama dengan soa-soa Mantri Oro. Awas ngana tak mau cari di Gorontalo pangana Preman Pinokalan. Awas ngana Mantri Oro, kita mau cari di Pinokalan ngana. Hey, Mantri Oro, stop ngana mau bagar-bagar apa? Preman Pinokalan Indra Dunggio. Hey, Preman Pinokalan ini Mantri Oro. Kita mau cari di Gorontalo pangane. Awas ngana. Nggak belum tahu ini siapa ini. Mana? Nggak pemuka sama dengan soa-soa. Nggak pemuka sama dengan soa-soa. Awas ngana bagara-bagara ngana pa preman. Preman mau turun tangan. Awas ngana. Mana itu Mantri Oro? Stop ngana bagara-bagara pa preman Pinokalan. Wey. Mana itu Mantri Oro? Kamu piramas perbitangan itu Awas ngana Mantri Oro. Ngana kita mau beli awas ngana kita mau beli apa? Bodak sifang atau suruh lempar ke muka tuh dia. Ngana muka sama dengan soal-soal ngau nih. Mana itu Mantri Oro? Mantri Oro. Stop ngana bagara-bagara Pak Indra Dunggio Kang. Mantri Oro. Ngana muka bisa kila. Mantri Oro. Mantri Oro ngana pemuka sama dengan sosoa. Awas ngana mau bagarai. Tatumu pangana. Awas ngana. Mantri Oro. Awas ngana mau bagara-bagara pa Indra Apa ngana bilang? Indra Pinokala, kita mau tembak di lolong ngana Indra Pinokala, preman di Manado. Baku dapat orang baku saput orang. Ingat, ngana ingat. Sadar ngana, jangan kuat maki-maki. Ngana kira ngana ini gagah sama dem binatang-binatang anjing. Baru ngana pistol kayak pistol permainan Kalau jangan banyak